যত্ন লামসুগানি channel ti prasa job finder taisa tini norom bage ang jeke job notification ti pheke te notification ka SBI bank hoite state bank of india no jotno saimano ang asa khayo ko post ni bage recruitment of pro veterinary officer post ni bage borok kaisa notification ngo khaikya inke aro borok se tongo mention khaija online registration of application payment of fees from 510 to 2510 apply now hingero janor tabun sin apply khemono 2 din khai ob nokhomanin ko 5 tarik omas ni 5 tarik simi omas ni 25 tarik jora tabo jora kongma tongkho jara apply khaina mu chongra ba ob ko qualification match khaina dejar khaina bengo chakiri khaina mu chonra kaisa opportunity kaham ingi bor oro no saja oro naina man notification download khaiya ang link ri ruanai no na dero bong website tongo tam tam saja bor notification apon asa saya tam ke abo sanghare belal video log thanai যেটা মেইন অবনাং সামানো আর যেমন বড় সাজাক eligible candidates করো আং জুম খাইরবন কিছা eligible candidates are required to register online for the recruitment process which will be held in 3 phases phase 1 phase 2 phase 3 candidates who are shortlisted after phase 1 will have to apply for ko aro tinta phase tongnai aro online registration khepro bong website thangin aro nugimani koro blue color ba ke website japongni aro thain aro agi first registration ma khaine inke goro boro phunugu burjak norong tam tam online registration including modification mane jekono modification by editing khaina ba noro bolung ja hingi thikana ke abo bufun siming nai iko 5 tarik ni simi 25 tarik jora october ni inke te payment of application fee ni bagibo 5 tarik ni simi 25 tarik jora fee ni bagibo kintu nongno kaisa ngo sabon ob kaisa kaham opportunity je boro ST ro ni bagi kono fee naya ST SC ro bagi inke angoro ST ni samba ST ni simi sabano ST ni kono fee naya আবার জেনারেল হঙ্গে বড় 750 নানাই ইনকে বড় ফোনতে ডাউনলোড অফ প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন কল লেটার্স নিনি প্রিলিম এক্সাম বাকি কল লেটার ডাউনলোড খানা নিকে জরা খেবো নাই নভেম্বর নি ফার্স্ট উইক বা সেকেন্ড উইকও ওংনাই সেকেন্ড উইক হইতে ওংনাইতা শুরু গেনর রে এপ্লাই খাই তো হঙ্গে কাহাম কে যাজাই খা অঙ্ক ওয়েবসাইট থাম বারবার চেক খাইনে দি অঙ্ক নভেম্বর মাস রগো angge apron ke noro jaro declaration of result of preliminary mane noro je prelim exam ro mane oboni result na december 2021 apore noni main exam ni bagi obo hingke koleta noro bhur manai december ni second week ba third week hoite 2021 ombo hingke online main examination ke bufurung nai ombo december nai mane joto fatafat date sing nai bor date no record khaini obo apore noro declaration of result of main exam bo oke january 2022 nai khali इनके एपके डाउनलोड ऑफ फेस कॉल लेटर मखे निनी कॉल लेटर ओके फेस 3 अब ता उनै को निनी फेब्रुअरी 2002 नर और नोटिफिकेशन काम के बने दे आं आसा सागलाक एप्रो न इंटरव्यू बां को जे कुनो बा ग्रुप एक्सरसाइज टॉप बुफुरं नाय अबुं ननि उनै नर जति मेन को प्रिलिम मेन कि लेखा जंगे ननि को फेब्रुअरी नि पहिला या सेकेंड बा थर्ड वीक नि होइतेन उं थानाय इनके रिजल्ट बाबो फेब्रुअरी है के मार्च और 2022 नि एपर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST नंकी जरा ST टिकने रो बो ट्रेनिंग बरनाय और बरो न जॉइन खेसका अबों नाय 2021 नि होइते डाउन फॉर कॉल लेटर की कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन और जतेनरो सेकंड वीक ऑफ नवंबर बरो ट्रेनिंग बरनाय नोटिफिकेशन डाउनलोड खै कहां के बुझी परेना दे आस्ते आस्ते ठंडा खै एपर नादि कर वैकेंसी दंगो एपर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट बरो एडवाइस खैनो रेगुलरली विजिट खाइदिं बं वेबसाइट जे को नोटिफिकेशन नखने बा जे को नोटिस अबन रिगार्डिंग आवर जॉब नति इनके ना दि रेगुलर वैकेंसी तंगो को नुगिमा खाना ST 150 इनके बैकलॉग वैकेंसी इनके 12 टांगे टोटल 162 तंगो ST वैकेंसी नि बागे ST रन बागे इनके मने कबुमा नर जतन ट्राई खाइदि इनके रो इको न नां थाइन सामान फी नाया इनको तंगोदि किसंको और अबटे अबनर और नाइना मानु किस कोइ डिस्क्लेमर अंके फारिंगे ताबु एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बुसक नां नाया पोस्ट नि बागे इनर बर रजाता मरजा ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स मान जे कुनो डिग्री तो नांनाय गवर्नमेंट कॉलेज होइते जेता UGC रिकॉग्नाइज्ड जों ग्रेजुएशन नांनाय इनके those who are in the final year বা final semester बरो बयाबो एप्लाई खेमानु बरो नि माने
jadi interview ni second bong jadi joto kabar ni thang hongke tangke boro interview date bu furung nai aro roija ni sunor abo jadi kabar hongke nor final year phone apply khemano asa se abo hingke pore no tam seja that oro tetamo oro te oro main kase kuno rejagia ang nono gukai wano oro aso important kare no nang je main important no sai ko wan kise epore nang nadi moitamo nong koro instruction rijak do boro noro bahai ke apply khepor tam khe nai riya ba tam ke select khainai khaya ro joto ni ST category LD abo hai kero noro bujina di kaham ke poriwi obang ta samang glass joto kisu epa boro bahai selection bahai ke nai selection ni will be done through a 3-tier process 3 ta exam ni pore ni prelim nai objective ni 100 mark ni obo 100 mark ni the test will have of 3 section noro nai makana epor hingke epor ni boror men ko notice kumar janor por na dero iko candidates reporting without photograph mane je kuno exam ba interview sonjo janor photograph sara ba kuno kri boror saija mention khaja tam tlang nang inke nor tlang than logi ha noro exam asigla noro ko starting basic pay salary ni noro 41,960 with 4 advance increments in the scale ni nor the officer will also be eligible for DA hini roni no to eligible lang bane apare koro por mention kaisa joining training and career path or saboro the selected candidates shall be provided basic banking knowledge through online course which they should complete before joining nong nobor nor joto kichu exam interview pass koi por nong nobor training boror nai jeta noro joining khense gang nong kharne boro ba bo joining se gang puno mane interview se gang puno rori manor just bon website tha thange barbar naidi but the selected candidates at the time of joining will have to execute a bond for a value 2 lakh মানে 2 lakh kaisa bond nong boro ma khaine join khaise gang join tam him bo tam baki tam 3 ko 3 yan kaisa contract khaingnai nong jori 3 year kaya sakang no job no khori phaina mujang nong bong no 2 lakh ni abo kaisa fine haiba no rok sawo wansuma samano fine ba ungo je kun kaisa no rang marnai haike nong job no khoi mangala tam kong mai kobang mangu bui sakri khaya khate kha sakri ka mang ke thangwa tham ba borop te kaise khaina ro go jade na hiking khake no nong bong jare rang manai jar amti bage inke aro no komai kono aro no seja on joining aro komana seja no nongko nor kaham ke pone de application fee and nor nang samani koro kaham ke sijak tongo nil for SC ST category SC ST bai kuno petango kengo sorry ngo fee nanglak nge pre examination training over no bonanai pre exam training ro porani ni maximum permissible number of chances mane SC ST bai kuno limit kare how to go airport no result how to apply e koro main kami khana din ro ke confusion gon video nai abin video no pura nai di bara nai khana romangalak candidates can apply only from 510 to 25 no other mode of application will be accepted online application no uni uti khai ngalak inke no goro boro mention khaija boro thang khaija ni ko guidelines for filling online application iko blue je rajaro no notification download khai ke no or link mana no ang link read not ani ko description no link no download khai no apply khemano okay ini fee tin to kunte tension kare ha tamge sin fee bu nang yang gom nang yang karo khani general information kaisa boro rojak nor por na di pondara ko share honke epodon yang tola honke tongo ikorom main kamo exam center borong nai ko Tripura Agotla nong nang saka thangki phununga nor tamja pre examination training center enga training center ba nini examination center te main exam center jo ta Agotla nong nai inke kuno wana nai apply khadi jar tange fee bu nai jing free se just apply simi khaidi jo ta Agotla inke main exam ba Agotla nong nai kun tension jing kenor aram khaye inke pore guidelines for scanning aro no ko guideline roja boro scanning khaina ne hindi amdi joto kisu del thumb impression handwritten declaration ro no por na dijara apply khaina ro tamkam bele notification koto no ang samangla joto nge phaita kisa yang notification yang le ko right side digio koita kisa notification bong tongo nong samano jemon ro age limit roja borok nor kahme pon nungko naiban ulo epore amni disability no tompon ko tongo nor por name disability nengke name of test inko test na English language number of question 30 nge apre quantitative aptitude reasoning ability
35 ni faina total 100 ke total maximum mark 100 20 minute ke tinta exam tongo 20 minute ke 1 hour ningnai. Selection criteria for category wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate marks score in preliminary examination. There will be no sectional cut-off. Candidates number in 10 mark noni preliminary upor je number kaham borno merit list karne एपर ni main exam bongnai main exam ninge ikoro rojak will be conducted online will consist of 200 mark ni koni borno direct sejak reasoning computer ningnai data analysis interpretation general economy banking awareness English language ni total mark 155 ni number of question 155 total mark ni 200 ni 60 40 ke 3 hour ni exam nai abo एपर descriptive test the duration of descriptive test is 30 minutes. It will be a test of English language letter writing with 2 question of 50 marks. You can know English descriptive test ni letter writing by each ni kaisa test ngai एपर फाइका नंनि phase 3 total phase 3 ta tongo ro selection na bagai category wise jara main rong kila khaika bongni mark ni upor depend khai bongno interview ngai there should be no selection cut off candidates number up to 3 times of the category cut off kering sawaro borong shortlist office okay norono 9 dero as decided by bank here borono unkrojak gana penalty for wrong answer application to board preliminary main exam or penalty mark tongo 1/4 mark ever in selection sectional marks will not be maintained for board preliminary for a phase 3 in view of social distancing and safety measurement covid interview 30 mark group exercise 20 mark in interview 30 mark ni group exercise ke 20 mark ni kaisa test ngai norobono kaham ker di ever final selection nong ni the candidates will have to qualify board in phase 2 phase 3 separately the marks of the main examination board in the objective test and descriptive will be the marks obtained in phase 3 for preparing the final merit list the marks obtained or bujika tamsa marks main ke noni main exam pe interview mark no komporo ko total khai merit list karine marks given in phase 2 are converted to out of 75 mark in phase 2 onoro boro mark ning ko sejaro result of preliminary boro joto economic exam center hindi joto nongno boro mention khai rijak noro kaham kesimi download of koleta boro detail ja buhur tamang naiya just nong bong ning kono website no thatai barbar check khai di okay bo jekono announcement ke boro boy ko oro bong website o apply khana hinibo notice ni bagi boro nongke asukno tino video noro video no chajak to hake ba like subscribe khai di ano obhaite bidana muchung hke jara application applicant rok qualification matching khayor na muchung hke job no rodi kaham job sibelai no hambai।